Lokhojana rong amikar borson singnar alangli Delhi rong supialong asomara tumaphan loke charli kachilang dampen kisu cholong lokajo ki thitang abang arpum ke banji aphan CEM lapen council akija atumaphan kachuningri Lakhain Koiratrok, Duarbaguri MAC constituency angkang Lokhojan timong singnar aronga sarkar litang borson singnar alangli Dilhirong supialong asomara tumaphan loki charli kachilang damahot ko pai kilang no pen kisu cholong lok ajok si chilang bom taun edetsi non ki thitang abang arpum hem an kachiwanji aphan tangka kavi kisung thektiga porahor Karbi Anglong pen aning kemenaya bang phu KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang local MAC Richard Tokbi EM lapen hamphang asong atumaphan ahem asor lapen Lokhojan timong singnar arat atumpen mekri meklang pen kerap kachuhang News Report Public TV Karbi Anglong Kardom sa job nin nang lipanang ke tuning ripon ho CM sa ni kening je ta tek telu ha di si so manung chali du ete sa okay ha kisu ke mane ana samaram han kichilang dam pulo sosar bura ke heman ke dam ke mise angke handang lero keson yom ni lason kiso bimar chulong lok lo angke lason adap bihus dam delo angke non mangke si chilang bom ta un delo non ke ju sarburata be delo kichiwani phana hu bidanang pidunha putisar nang li phanang tuning ri le tholo mane angke joda lokho gambura lo nili polo nili asu piak leng mang lo lasu nang li phanang tuning ri le tholo sa Kardom sa CM sa pini nali phan tuning ri alam thegela phun lo je nili hu polo Somar Delhi loki chari atum phan kechilang dam pumat nadak pen dam ro pumat nithom nipli pini hopta ne an arni nang man lo yo asi langli hala dakli pen se chalong lok masi nithom nipli ne gohat Delhi hospital se chalang bom lo sitame un edelo nasi non bangso patient mate lakso dead body ni tum kichi wanji phanta akisik sak dokok lo sar la si flight pen si wanji puta 2 lakh nahi ta hosa la si nirtum ke upai masia velo la si kachirok nali phan nang chohang nali aje upai pe hetame nirabdun bek thasa la si nali phan chuning ri la landalo milike ningje ta thek theda lo